Good morning, everyone. This is Horobo Bible reading platform. Today we are reading Matthew chapter 5, verse 16 to 18 in Horobo language. I'll be reading Matthew Uyogi Royin Inyori Awo Royin Ikwegbesa Rite Ikwegberere. Verse 16. Herin na gbeje urukpe nwela woke ikwu rere hanyimre iru isiri nwe rere ayewe ejiru ke ose nwe rohe obo ogiwu. Verse 17. Werorone me rere rewogo irina eye iwo re emraro na merere wogo ekevovo miri ru anyị gba. Verse 18. Uyota metake onwa besie re ogiwu ve akpo wonwa umuku re otame ovovo seche pia riri besie re imu na ejobi wogba. Thank you.